Allah dali hihi wa ma'ajalaka ko on ɗon hawjimma an qawmika ha accuɗa yimɓe maɗa ɓen haɗi habboɗaɓe ardon ya Musa kayo Musa qala na Musa maki hum ɓen hum ula'i ɓen yimɓe an hiɓe arde ala athari hiɓe ɓawan hiɓe arde ko waɗi mi acciɓe wa ajiltu mi hawju ilayka argol kama rabbi jomi li tarda fiya welto e jaka hunnugol aadi arɗugol e leer duwa ɗo arede ja ɗum no sabimbina an ɓe halduɗoɗa fottugol ɓen yoɓe weltanoma jaka leetingol leer on tultugol leer on jaka ɗum hino sabimbina kadi ko ɗum woni ya wonu añaɗo ya wonu hayfinaɗo e junngo ɓe halduɗoɗa ɓen watten yeeli wonen hunnoɓe ahadi enen kadi musidɓe julɓe qala la dari fa inna menen kadi fatanna gonɗi men fitini min jarribike ɓawmaka yimɓe maɗa ɓe min mbaɗi ka ɓawma wa adallahum samiriyu oɗo wiyeteɗo samiriyu majjiniɓe ɓawma few o ittiɓe e lawol ɗaɓɓangol ngol on tawi faraja Musa annabi Musa rutti ila qawmi ka yimɓe makko ɓen gadbana ko moniɗo asifan ko suniɗo ko ɗum woni julɗo ko duwa monorde ko so tawi woni tin Allah kan tusama hande kadi o fiide o wawa finto soppi qala ya qawm kono yo yimɓe alam yaidukum rabbukum e joomi mon fodali on waɗan fodore hasanan labande afa tala aleykum e juutu e hoore mo on woni e neɓan on ala hadu ahdi makko ndin am arattum ka on faala tun an yahilla fiyo jippo aleykum e dow mo gadabun tikkere min rabbi ko immorde ka joommo fahlaftum maw'idi ko ɗum waɗi ha lundi ɗon fodore ande minni yon wonɗo rewon Allah kene min e capanɗe jeeɗiɗo moɗon min yaada ka miqat kon ɗum naade o yo kañum samiri yo majjin on ɓawa waluɓe jaabi ko ayo Musa ma akhlaqna men lundaki maw'ida ka fodore ma nden mbi malkina e jeeyal amen mbi mana e sago amen walakin nas ko woni menen hommilna men fawama awsaran dolle min zinatil qawmi immorde cuɗari yimɓe mana yimɓe fir'auna lanatullahi alayhi halkaɓe yoolaɓen ɓe hoccuno jaman e kanŋe kootani e chaine e bague kala ko ɓe rewɓe ɓornino e worɓe ɓornino cuɗari fof muɗum ɓe hoccuno fagadafna ha men feri ɗum ɗon noon min moƴƴini ɗum ɗon ko ɗum woni min jiiɓidiri ɗum ɗon e leydi batte puccu ko ɗum woni annabi e Jibril alayhi salatu wassalam ko ɗum ɗon min jiiɓiri min moƴƴini kunɗo ga um fakadalika kono ni alka samiriyu ferori kunɗo ga'ur e waɗani men ko rewetekum fakhraja lahum o yaltinani ɓe kanko samiri e jilan ga um jasadan markum ɓandu lahu hino wodani kon huwarum ko wiyete kon hunago en sikkino ko fiiga kum ɓaawo fa qalu ɓe inni hada ilahukum ko ɗum ɗo woni allahjo mon on ko ɗum ɗo ni ko duwa on rewde wa ilahu Musa ko ɗum ɗo kadi woni allahjo Musa on fanasiya annabi Musa yejjutu woni yiyutigo kunɗo ga ko kunga o yeehi ɗaɓɓutugol kanko annabi Musa alayhi salatu wassalam ko kunga o yeehi ɗaɓɓutugol ko kun o yejjiti hande kadi ɓe naatiri ni ɓe o kippori ni ɓe mutiri ni ko ɗum woni e rewgol kunga Allah daali ɓe haqqilali to woni afala yarawna e ɓe yiyaali Allah yarji wonde kunga wawata ruttude ilayhim faade maɓɓe gawlan konngol si ɓe tuggi kun haala kun wata jabade e ɓe yiyaali ɗum woni wala yamliku lahum kun wawanaɓe darran duñugol lorra martina wala nafa an wona poɗugol nafa ɓanna wala kad qala lahum Harun womɗi annabi Haruna wiyaninoɓe min qabilu ko adi ya qawm innama fotinton ɓe ande on jari bora rewgol ngaw wona Allah ni inna rabbakum ande koni Allah mon jeyɗo on arrahman fattabi'uni jokkelan wa atiu ɗofta ɗon amri fiyake an ɗen qaluɓe inni min wakkilaki min jaɓata ko wajotoɗa men ko lanna ɓuraha men accata alayhi meɗen e hoori kunga on akifina meɗen ufino rewa kon hatta yarjia ilayna Musa arta si on ɗon ari wi men na Allah ni on say min wallinayi qala ya Harun ɓa annabi Musa hewti o wi ko ayo Haruna koto am mamanaga ko wonno haɗuma idira aytam tuma nde yinoɗa ɓe balluɓe majji Allah tattabi ani hanno jokkitala afa asayta amri e a yeddo fiyaki an ɗen qala yabna ummah ko ayo nene goto on kayo ɓiɗɗo nene la takudu bi lihiyati tajo ko waare an ɗen wala birasi wona hoore an ne yo musidɓe julɓe jaka waare na hande fuɗɗi ja waare ko sunna dendanangal annabaɓe ɓen e ja annabi Haruna e annabi Musa ja kamɓe kadi ɓe accuno baye ja na enen yiira baye musidɓe julɓe waare ko jeeya ɗum ka dina de mo acci waare haray o accali farilla kono o acci haray sunna annabaɓe ɓen fof maɓɓe na sunna Muhammadu tun accen waare nelaɗo maki e iful lihiya wa gassiru shawariba wa khaliful yahuda wan nasara yaafe baye ɗen perto ɗon ɗe hara on tusalɗe waare mekketake feppine labe kala mo yiiɗa waare mum no laba andu hinde jokka kala mo yiɗa waare mum no fippi yet laba fotodiri andu hinde jokka andu hinde goñede hinde mekkede so wona ɗo leeɓi ɗi ɓurday juutude
bal ko yonde sanche nde accite o wi inni min khashitu mi hulu an taqula fi wa tawi'u e haruna farraqta sendiri bayna bani israila hakkunde bani israila walam taqub habbitaki qawli kongol angol awa ko fiita wowla nan ɗum ko ɗum mi huli min kadi mi jooɗi ɓay mi haɗiɓe ɓe jaɓali mi accidi ɓe ko ɓe woni comme mi habbima ha ara gaala kanko annabi Musa alayhi salatu wassalam o fewtiti noon e oɗo wiyeteɗo samiriyu lanatullahi alayhi o yehi fama khatubuka kon ɗum woni fiyake ma kon ɗum woni alhaali ma ya samiriyu kañum wiyeteɗo samiriyu kon ɗum woni golle ma kon ɗum woni alhaali ma ha ko fawma waɗugol koko waɗɗa ɗo gaala samiriyu wi basurtu mi yii bima lam yubsiru bihi konko ɓe yi'aali mi yii ko ɓe yi'aali mi janngi ko ɓe janngaali fa gabattu mi tami qabdatan tamande min afari rasuli batte nelaaɗo on ɗum mi mana puccu ngu jibril alayhi salatu wassalam waɗɗino ngun ari ngun puccu no wiye farsul haya puccu ngurdam kala ko ngu yaaɓi ɗum ɗon wuura e mayata fa nabattu ha mi feri batte ngun puccu ɗon no e cuɗaari ko yimɓe fir'auna ɓen acci kon wa kadhalika ko wanoni sawwalat li nafsi wonki ankin cuɗirani lan ko ɗum woni gollugol ko komi golli min turabi haafiri farashu jibril ko immorde batte mbumbulaydi batte kolce puccu ko ɗum woni e jibril alayhi salatu wassalam himo arno ka leydi e mission ko ni wonnomi warre qala annabi Musa maki a fadhabu yahu puusu iwɗo fa inna laka min kadi mi haalanima hino fayima hino wodanma fil hayati e nder nda gurdam anta ɓula nde wiyata laami sasa memodiral ala annabi Musa alayhi salatu wassalam huɗimo kanko samiri o wi ko neɓuɗa wurude kala ibnu adama mo yiwɗa a dogay mo ha ngala hela ngala huɓa kala mo yiwɗa a dogay wiyamo ta meman a dogaya ko ni kanko samiri kuddi ndin ko ni fawori hawre makko o dogi o hokki bururne ha o yi ibnu adama o dogay ha waccita mo yiide kadi so yaari to o yi goɗɗo o dogay ha waccita yiide on ɗon kadi koni o gebbi ko ɗum woni ha e duuɓi makko ɗi lanni kanko samiri o maayi wa inna laka no wodanma mawidan fodore lan tukhlafahu allundu tako nde ɗum woni maayugol immite ko adi a yahude no wanzur ndaaru taw ila ilahika fa ade reweteɗo man ɗum woni kunga on kum moƴƴinde allah de kum jalta kum wontuɗo alayhi hoorimo asifan ɗawfinoɗe rewa lanu harriqannahu wallahi min sunnay kum thumma lanansifannahu refti men junjay kum fil yammi ka nder ilol maayo ngon nasfan e junjugol innama ilahukum ande reweteɗo mo on ka gonga allahu ko allah alladi on la ilaha ma la reweteɗo illa wa sona kanko wasi o yajani kulle chain kala hunde ilman gandugol anda fi muɗum gandal andugol fimum kadhalika ko wanoni na qussu alayka min qissori e dow ma ya muhammad min ambayi morde habaruji ma qad sabaka tawnuɗi gomɗi feƴƴi neeɓi ko adi arde men jannumaɗi foof hey wagad ataynaka ya muhammad gonɗi mi okkima min laddunna e morde ka men gadi karan waju molanago ɗum wonde qur'anare man arada an kala ɗurniɗo nde o janggali nde o gollitiri fa innahu harayno kanko yahanil o rondoyto yawmal qiyamati ñande dargal wisiran dolle bakkatu khalidina fiha hara kadi koɓe luttoɓe e nder on dolle bakkatu wasa alahum bonaniɓe yawmal qiyamati ñande dargal himlan dolle koɓe rondi ɓay ko gasayɗe yawde ka yite jahannam yawma yunfaku ñande wuttoya fi suri ka nder aladuru wa nahshurul mujrimina min moɓoya e bandiji ɗin fef yawma idin den ñande zurqan hara hiɗi jolkidira hiɗi kolmidira yatakhafatuna hara hiɓe suuɗa hiɓe joltina baynahum hakkude maɓɓe konguɗi ɓe sonodiri hakkude maɓɓe illa bistum darano on ñiɓal kaduna illa asharan sowna balɗe sappo ta noon no wodi e maɓɓe wurunoɓe duuɓi temedere woɓɓe capanɗe joyi kono hakke ko tawi aduna on fi on ɗon lanni ɓe yejjiti fi on ɗon kala weeli foti ko ɓe naɓuno fi ɗum ɗum kupi waniɓe wasi ko balɗe sappo allah daali nahanu alam ko minen ɓuuri andude ɓe ma yaquluna saabu ko ɓeni wolde ɗon kon id yaqulu amsalhum tuma nde wi'uno sifaɓe maɓɓe neeɓi tariqatan e laawol goo ɓen ɗon kañum wi'ino desa in labistum on ñiɓal karna illa yawman sowona ñallal wa yasalunaka ɓe landadema anil jibal fiiɗe pelle ɗe no janɗi e ɗe no mawni e kere si dargal no darade ɗeɗo kadi ko munceteɗe kadi allah no wawi muncude ɗe kadi faqul haalamɓe yansifuha rabbi joomi am wifayɗe muncayɗe nasfan e cifagol e muncugol e ɗiggingol fa yadaruha o acca leydi ndin qa'an hindi wonti boowal safsafan laabu ndi poye hentini a daroto ko nangen fuɗata ɗum puyina yitere ha ko nangen mutata ɗon a haynota ko hay e hunde la tara yiyata fiha e nder leydi ndin iwajan ka towiti wala amtan wonaka jolti sa wallini fo woofonde funnange nde talloto ha hirnange nde heɓatako kande tappo yawmaydin nden ñande no yettabiuna on jokkay on fof mon adda iya noddowo nden ñande on jokkay mo on jabotomo la iwaja lahu nde tawata noddanudo andanɗa hoorema
selirgal alanandu bimana ko asrafil noddata kon yo yahe ka dangal wa khashatil aswatu hitoji ni foppo yankinano li rahmani wonande Allah fala tasma'u ananata ɗon nde ñande illa hamsan sona hito teppeden ko yahete kon gir ko ɗum woni hamsan ko ɗum tu woni ko nanata ananta goɗɗo no wiya yaaɓilan he acce yarindoy acce heɗodiɗen ɗum ka kaɗuna ɗo wona ɗon yawmadin nde ñande laatan fa o shafa'a tefore nden nafata illa man adina lahu rahman sona on mo Allah yanani yo tefane wa radiya lahu on mo weltori ɓawlan konngol mum ko tuma Allah werefi golle maɗen tawi ɗe welimo konnguri maɗin welimo ko woni tun hino manki on sumati o yamira noon ne laaɗo ma goɗɗo goo yo tefane yo alamu kanko Allah mo andi ma bayna aydim kon contri yeeso maɓɓe oma kalfami kon contri ɓawa maɓɓe kamɓe noon wala yo heetona ɓe hoɓidaki bihi e makko kanko Allah ilma gandal andugol fi makko wa anatil wujuhu geece ɗen fof yankinano lil hayyil qayyum wonande o Allah jo wuruɗo ñiiɓi e gurdam wa kad khaba gomɗi perdi man hamala kala rondiɗo zulman tooña nde ñande foti noon ko toñugol hoore mum foti ko toñugol ibnu adama ɗimmo mum foti ko toñugol Allah ɗon andi en de keno dow to wonde tooñe ɗen ko tati toñugol Allah ko shirkangol mo mawigol mo mari ɓeygu ma mo mari ɓiɗɗo ma mo mari Allah jogo ɗum ko kanko toñuɗa toñugol hoore mum Allah yamirama ya huuron ka huude o haɗama ya acciron ka accude ɗum ko hoorema toñuɗa saabu lette ɗen koye hoorema artata toñugol ɗimmojo mum fenugol hoore makko wujjugol mo zinugol ɓeygu makko ƴattugol jawdi makko eko nantata e ɗum no andirɗen noon tooñe kala rondiɗo noon gotel façon e ɗe tooñe ɗo tati qur'ani wa qad khaba haray gom ɗo perdi wona min abdoullahi ka lawni woldo on yamal kala golluɗo min asalihati immorde e golle moƴƴe wawa tawi kanko mu'minum ko gomɗinɗo fala hafu wata hulfus zulman tooñede wala haduman wona ɗuytanede moƴƴi makko ɗin wata hul wa kadalika wonni anzalnama min jippiniri nde qur'anare wallahi qur'anan ko nde janggetende arabe en e haala arabe qur'an wona janggetende manin kade wona janggetende soso wona janggetende plar saabu no woodi e woɓɓe sa nani ɓe janggande a taway ko sosore laaɓude ma manin kade laaɓude ma plar laaɓugal a waray ɗum hana qur'anare nden ko janggetende e haala arabe e kadi ɓe janggay ɓe ɗi haalaji maɓɓe surtout ɓe ɓe bindin kuu haray qur'anare nden duwaka waylede ka bindi plar qur'anare nden duwaka waylede ka bindin kuu nde duwaka waylede ka chinois tafsir mayre on ino selli ka wayle kala hunde kono amma ƴiyal nassu qur'an on kaka haala arabe windete ɗum ko teddugal ɓe manin kaɓe musidɓe meɗen surtout ma kamɓe en waɗaniɓe on waaju en waɗaniɓe on message solennel yoɓe renoy ɗum wa sarrafna min pensite fihi e nder qur'anare nden min alwa'idi immorde kambaji la'allahum nogata kamɓe yattaquna ɓe hulay Allah aw yuhdithu lahum ma ɗiɗo kambaji fuɗɗitanoɓe dicran waajitagolɓe ɓa har ɓe wowa waajitade fa ta'ala allahu allah on towi almaliku lamɗon alhaqqu ka gonga wala ta'jal wata hawjam bil qur'an nde qur'anare yo muhammadu min qabli an yuqda ilayka ko adi nde gaynede jannede ma wahyu mayre on wa qul wiya rabbi joni zidni ɓeydana ilman gandal andi sifa o aya hino ka suratu qiyama kadi la tuharriku bihi lisanaka li ta'jala bih wata dillinir ɗengal mangal saabu hawjugol janngol nde qur'anare feno ka wahay fuɗɗi jippade tawi so jibril fuɗɗi fiinude ne laaɗo ɓullu jibril gayn tawa ne laaɗo jaaɓi haala kan cecaw e janngugol ɓe mana kulol fiiwo taw yejjuto wona wati ko yawre e wasere nedi ɓene warode kamɓe ne laaɗo allah noon wi ɗum hana karama ko ma ko duwaɗo ne anede si karama ko ma no fiinudema simo jannudema ko ya jooɗo jentoɗamo ha o gayna hay sa heeɓi ko a famali mo a landitotako ko ɓawo a gayni landitoɗamo noon ko faalaɗamo landitade kon wande enen ko angal o needi respectugol karama ko mum teddina karama ko mum ko ɗum woni haɗude heɓen gandal ma awa heɓude gandal tawa barki ala e maggal so daarimaɓe meɗen ɓe ɓahi ɓe ne anino karama ko maɓɓe buy e maɓɓe janggay kono ɓe heeɓi barki gandal ngal hiɓe gayni haaju ka juulirde hunde huwetake ɓe hewtali e hoore ɓe ala ganda enen on yiyay woɓɓe meɗen hino hunji qur'an riwaya hafsuwo e warsuwo fo mo hunji ka hoore makko hunji hadiseje buy kono yiyay ka juulirta ko saffa ɓawon hunde o hullitatake hunde o teddinirtake so ala ɗon hunde o habbortake donc ligandal no woodi kono barki ala teddinen karmakoɓe men ɓe ne'ano ɗen ɓe waɗanen ɓe ɗoftoɗen ɓe on yi ɗo ko nelaɗo Allah sallah sallam ɓurɗo mawnude e tagore nden kon Allah ñaɗani ɗo wota waɗɗum yo ɗofto karama ko makko ha on gayna jannudemo toroɗa Allah yo Allah ɓeydane gandal saabu gandal ko heeɓi wono fandi wala gada hidina gomɗi mi yahudi ila adama faade baba mi adama min qabil ko adi fanasiya kono yejjiti adini walam najid lahu min tawanomo azman ko fiɓuɗo fi firtugol adini mbi mana adini firtormo hino firire noon e tafsir goo hino firire kadi min tawalimo e hunnugol aadi ndin mbi mana ko fiɓunoɗo mbi mana ko desudunoɗo hunnugol aadi ndin
min tawranamo ɗum min tawrumo o firti ko wiyete kon aadi ndi ay ɓen en ka tafsir min tawanamo hasman wa azimata rijal bimana ko fiɓunoɗo bimana fi finde fi hunnugol ahadi ndi waydogol no ante tumande mi wiyanno lil malaikati malaika ɓen isjudu sujjani li adama fasajadu ɓe fof ɓe sujji illa iblisa iɗon andi on ɗon na o malaika gol suratu kafi haalani kana min al jinni fa fasaka an amri rabbihi en jangi ɗum ko kaf e darsu min feƴƴuɗo aba kanko o sali fa qulna min ya adam inna hada andu ayi o saliɗoma sujjande ayi fo sujji sowona kanko ka oɗo aduwullaka ko gañoma wali zawjika e ɓeygu ma ko gaño ɓeygu ma rene palay hol janna kuma wata o yaltimo min aljanna to itta on ka aljanna fatasuka sakko soñjo ɗon malki seɗon tampon inna laka no wodanma ka aduna ɗo aljanna ɗo allah ta juwande a weletake fiha ɗo wala ta ara a holata wannaka no wodanma no an la tasuma o aɗon ɗatake fiha ka aljanna ɗo wala tado ha a wirtotako donc ete tabiton e aljanna ara iblisa yaltinali o fo waswasa ilayhi cheytan cheytane naati soyinsiniɓe en addino tafsir mum ka suratu bakara qala wiya adamu kayo adama hal adulluka taw si a acca mi tindini ala shajaratil khuldi e dow leggal ngal ñamata luttine ka aljanna ga wa mulkin e laamu la yabulangu follota ko aɗum taw si acca mi tindina ngal ñama on andi no iblisa o yaltinanoma ka aljanna ka ko boddi ndi wonani mo saabu o naati ka aljanna ko kayri wuufimo no ɓe addigani en ka qisatul anbiya ɓe addi ka tafsir ji defte ɗen wonde ko boddi ndi wuufimo ka hunduko tawi relation no wonno hakkude makko e boddi ndi heɓe welduno feynoɓe fo ɓe wonno ka aljanna law ko ɓe jaatigui donc ko ndiɗo no boddi wallitimo ndi wuufimo ka hunduko makko ko ɗum woni ndi naatidi e mum har ndi boddi ko towno ndi ɓurdi laɓede kulle bururi ɗin fof on say Allah ferti koyɗe ɗen o yoɓiri ndi piiji joyyi no jeeya ɗin piiji joyyi wonde manna awa ndi waɗama ko ɓuuri hulɓinade e kulle burure ɗen hari ko kayri wonno ko ɓuuri e laɓede e kulle burure ɗen a kadi koyɗe mayri on kadi ferta raɓɓinɗina piiji joyyi amma tatiji ɗin heƴataka adden ɗi ɗo en noddoyay kadi numéro ji wiwɗen 68 60 53 09 ma ɗum 60 60 53 09 intercell selcom sotel gui orange fo muɗum ko même numéro on sayi ɓawo tindiniɓe fingal leggal fa kala min haade ñamingal nene hawwaw woni saabu puusugol on kadi yoɓira piiji 15 baba adama e nene hawwaw hawta yoɓira piiji 10 nene hawwaw e ɓiɓɓe mum rewɓen hawta yoɓira piiji 15 personnel ji bimana sanction ji nawde de aray ko joddi moƴƴiri bimana ko joddi wondundi e lettele goy aw ɓe ñaami leggal ngal tum ɗon e ɗon fa badat lahuma feeñani ɓe saw atuhuma ɓornateri maɓɓe ndin bimana feeñani ɓe ko mettata ɓe konsi feeñi bimana awraji maɓɓe ɗin cocci maɓɓe ɗin wiiri accitiɓe ɗon ɗum ɗo no jeeya joddi koɓe yoɓa kon koyen anndu naas ko joddi moƴƴiri cocci maɓɓe ɗin ñorti e maɓɓe wiiri haɓani awraji maɓɓe ɗin yaltitiri ni ɗum ɗo no jeeya e joddi koɓe yoɓa kon e nder joddiji ɗin 10 wo tafiqaɓe natani yaksifani ɓe heela takka alayhi ima maɓɓe min waraqil jannati ha ko aljanna on waso adamu ndaare annabi adama yeddi rabbahu joom makko fagawa o bewi ko ɗum allah wino en nanen ɗa walan najid lahu asman min haldidi e makko o yejjiti min tawanoma ko hunno waade ko firtugol ndi aadi ɗo ko ɗum allah faandi ɗo Allah subahana taala daali qala allah summa jatabahu rabbuhu refti joomi makko suɓitimo saabu tuubugol makko rutto fataba alay o jaɓanimo tuubu yeewa o haada o fewnimo qala allah daali heɓita jippe min ha iwonka aljanna ɗo jami'an o ndendangal aw hawwa o ɓeygu ma o iblisa alayhi lanatullahi alayhi o jippe ka leydi baadu ko mega e mon li baadun wonan ndewga adugun ko añidiroye ɗum moƴƴa fayma yatiyannaka amma noon si arima min ni immorde kan hudan peewal ɗum woni kala nelaɗo mo mineli foman ittaba kala jokkuɗo hudaya peewal angal fala yadillu haray on ɗon majjata wala yashqa o malkisatake faman arada kala noon ɗurniɗo an dhikri e gawi waaju an gon qur'anare nden fa inna law haray no waɗanimo maishatan nguure dankan ɓittuɗo haysko lanɗo ka hoore leydi ɗo haysko milliardaire on ɗon tawa e gurdam makko ɗa hino ɓitti hino faaɗi wona suruhu min moɓitoyama kadi yawmal qiyamati ñande dargal min immintinoyaymo ama hara ko bunɗo qala inna rabbi joomi lima hashartani ko fi hon ɗum immintinɗalan ama komi bunɗo wagad kuntugom ɗimi laatinoke ka aduna basfiran miɗo yiwde qala allah daala c'est très simple ko waɗi ɗum mi toñama kadalika ko wononi atata ka arduma ayatuna ayeji amen ɗen fana siita ha yejjutoɗa ɗe wiɗa mara tan janggugol yejjutoɗa qur'ana hande wa kadalika al yawma tunsa ko wononi hande kan minen kadi mi yejjitira e ma
kala wuminɗo gite mum ɗen udditalɗe o jangge qur'an bimbi e kikiɗe o gollitiri o yimmotolo ñande dargal ko bunɗo yo Allah dandu en wa kadalika kono ni najisi min yoɓirta man asrafa kala feƴƴintinɗo walam yumin tawi o gomɗinaɓe ayati rabbihi ayaji joyi makko ɗen wala adabul akhirati wallahi ko lette ɗen ka lahara ashaddu ɓuuri tiiɗude wabuka ko ɗen hendoto yo Allah dandu en lette aduna o lahara o natere maɗe lahara ɗen afalam yahdi lakum ene feeñanali on kam heewi a halakana ko min halki qabilahum ko adi ɓe afalam yahdi lahum e feeñanali ɓe wonɓe yeddude fewndo ɗo kam ko jelu a halakna on komin halki qabilahum ko adi ɓe minal quruni immodde girili ɗuɗuɗi tawi le ɓen no marno jawle e laamu buyi sakkona hara ko ɓay onon hiɗo mari jawle e laamu hara ko ɗum watta min wata on halkude e ɗum feeñanali ɓe kamɓe fewdiɓe fewndo ɓe yamsuna hiɓe yahude fi masakinim e nokkeli koɗirɗe ka ɓe yahudunoɗon ɓe tawa pelletle ko yimɓe huɗunoɗo ɓe halkama pelletle ɓe halkaɓe ɗo hino ɓuuri ɓe doole eɓe famali ɗum ɗum waɗa yoɓe waajito kamɓe kadi inna fi dalika ande woni e ɗum ɗo la ayatin mandeji liwlinnuha wonande jomiraɓe haqqille walawla kalimatun sonano konngol sabagata aditingol min rabbika immorde ka jomira la kana ɗe lette laatatono li zaman kolodirɓe e maɓɓe wajalun elajal musamman wiyangal sonano ko aditi konka Allah wonde en netti nante ha kala hara e ko tawi kon windama e lajal musamman wiyangal wonde lette ɗen ko ka dargal arata ɓe wonɓe yeddude fen ɗo kamɓe lette ɗen ɓe kolodireno kono fasbir muñño ala ma yaquluna e dow ko ɓe on ma wolde meɗen andi ɓe woldema haalaji musuɗi on nanay ɓe innamo waare ba on ciikuli on nanay ɓe wiya madrasa ɓe moddaresa wallahi on nanay woɓɓe no wiira ɗum buumi ɓen ɓe wiya ɓe ninjaa kala kollitiro qur'an e sunna ɓe mari inde bonde kanude saboteur nde ɓe fawata e hoore makko Allah daali muñño ayi ɓen wonɓe wowlude ɗum muñño ya Muhammad ko ɓe mawolde komo sabbi bi hamdi rabbika subbu hino yetta joni ma qabla tolo e shams ko adi nangen fuɗude o qabla ghurubiha e ko adi nge mutude bi mana ka subaka e ka a futuro e ka alansara wa min ana illayli e ka tombere jemma futuro e geeƴe naati ɗon fo sabbi subbu hino o tora fannaare e ka seraji ñallal fana on kadi naati ɗon la Allah kano gasa am tarda ko ɗum woni a weltoyto inchallah a weltoytole kono noon charte ko ya muñño ko ɓe on ma wolde kom juula waɗa subbu hinanagol Allah e ɗi waktuji ɗi kontuɗen ɗo wala tamuddanna wata fonto aynayka gite maɗa ɗen ila ma matta'ana ɓe naɓa faade ɓen ɓe men dakmiti e muɗum aswajan noneji jawle meɗen okkori ɓe min e muɗum wata ndaaro ɓen sakko sunoɗa konko men okkori ɓe zaharatal hayati duniya ko cuɗare gurnan aduna ko piindi no hande piindi ko ndi laaɓa o ndi fof ndi sama e ndi ñolaka piindi ƴettatake ñaame piindi ƴettatake yare e si on faami ko dimɗe ɗen siri moyi ko ɗum ɗon nafata kala ko yiwɗa men moƴƴike men nemini e ɓe bomɓe wonɓe men yeddude andu ko piindi aduna ko ɗum waɗi so nelaɗo makino kogo wa ida ra'ayta allaha yu'ti l abda ala ma asihi min ad-dunya fa innama huwa istidraju o sa yi Allah no okkora jiyaɗo ka aduna ɗo kala ko o faala ka aduna ɗo e hoore yedduru Allah ko woni yeddude le ta sikku ko giggol ko suynugol mo Allah subahana wa taala daali e linaftinahum ko fiyo men jarriborɓe ko fiyo men fitinirɓe fi e nder ɗen jawle ɗe men okkorɓe so waɗi soko rabbika ko aɗa sike joomi ma o hayru ɓuuri moƴƴude wabuka kon kadi heddoto ɗum woni aljanna wa'mur yamir halaka ɓeygure ma nden mbi solati juulugol wota salligo yaha ka juulirde acca ɓeygure ma nden Allah no andi fi men ko ɗum waɗi so jippini o aya yewtere nden koye nelaɗo wonno ko tugga fendo nden ñande kono nelaɗo kanko o accatano ɓeygure makko nden o yaha o juuloya bal ko tuggama e makko sondu ko koɗo maaro kono ko geenal ngal ndu ɓarorta ko ene mofte makko ɗen haalana ngelo e ala jiiɓe anda salligotoɓe acca ɓeygure mum nde yaha juuloya yamirtaɓe ɓe juulsi yaha sewti landitatako fisi ɓe juuli donc Allah dal yamiri ɓeygure ma nden juulugol wastabir alayha tabita e julde nden la nasalka men landaki mari sikanda arsiki ande ko minen liɓata dépense nahan ko minen narsugo ka woni ko arsika e ma wala agibatu battane moƴƴe ɗen wodani li taqwa wonande hulɓe Allah ɓe wagalo ɓeni lawla yatina hanno ara men mbi ayatin mande min rabbi hanno o addana men mande min rabbi immode ka joom makko heferaɓe ɓen wiide ɗum ne laaɓe Allah daali walam ta'tim e arali ɓe e addanali ɓe bayinatu ɓangande ma fi suhufil ula koni ɗiɗi aditiɓe mandeji boyi arino toon ɓe gomɗi naali ɗin c'est pas la peine yo men addu goɗɗi kadi walaw anna hara men e ahlaknao men halkirno ɓe mbi adabi letten qabli ko adi nelgol ne laaɗo adda qur'an ɓe innayno ɓe toñama lagaalo ɓe innayno rabbana joomi amen lawla arsalta ilayna rasulan hanno ne laaɗo e amen taw minen sa nelno ne laaɗo e amen fa nattabi amen jokkayno ayati ka ayeje maɗa